few moments later. Orang nih boleh cuma bawain terus mah. Iyo, orang harus kerja. Oke. Run. Kau, Indo. Oh iyo, mana jo? Lama sekali. Mana nih 2 balimbing botol ya? Lama lo nih. Sulat ini. Coba Jo, nyotong sama kerja. Mau kerja? Yo. Bilang gua kerja. Kerja. Iyo no kerja. Kerja bakti. Yo, terima kasih teman-teman yang sudah nonton torang video yang pertama ini. Semoga ngoni terhibur dan jangan lupa ngoni like, share, and subscribe supaya kita orang lebih semangat lagi bikin video dan nantikan torang video selanjutnya. Thank you and God bless.